Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu dowumba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshilo wanono ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yalijali heri na baraka na unono na swiha husoni mazifami zahatu. Mwenyezi Mungu yarupwene shari shahuwa nadamu wapeu warohumbi na niambi wajuhanza wabuwema tuwahundu wanadamu ngwajilao ngwajinao nana watuvwadabu watulewe fasili ya ukaya ifasili ya man satara musliman satara Allahu ya malkiyam. Winji wa kanser mazirezo rama journalisti ranadamu wenji wafikuru kabane rezo sosio hunu mahalani haufedhehilana na umana na ushindana. Shadomba Mwenyezi Mungu yarirengeze roho zatu likiwa nadamu hanzana likiwa nadamu uhumiliana hanjema. Mwenyezi Mungu yajailie haini mwanadamu mpasheo yadojokaya ya palo moma ujoka wanzishwa thawabu ikahurende mwanadamu mjewiri wa upasheo izo dezarenga mvuu hosonimasi wa Komor. Mwenyezi Mungu narpwene shari shawandu hamanda wao watuna hatamba hikma watuna hatamba namna ya mba ubinadamu komkuwa onaret komkuwa ritsinandenenai sha izopia owenjo udiwaza wahansi ya ukaya hunuma halani kao watujuka uparujulawa sha hunuma halani kao wajuka ubaki wafanyoze kaudu wanao masulaha. Watukufu gamina suje mbili zilo très important. Suje kao haina mwanadamu mkomor na haina mwana mkomor na buwe mashishio ya ishie. Ye suje ya mando ngarjo huja suje ya humarubatu ulo TikTok ya huwa nyanyasi wangazijana nzuani ikao inukodo ya bababa ya rezo sosio. Ngarjo huja rinike conseil walo masiwane. Watukufu rare jajaiho ye suje ya bili ya mwanyanyasi alola mrumshe wazaya wana shafanya paksi dene mrumshahahe yende hata hahunduze kirtasi finalement yija hambabandrano wafikira wahene mrumshe baade mrumsha mwabia yokaya winji ngwahundrao mapesa ya lakaf hasibabu lokanga bumwelewano antra heze couple rifanye famswel ola mwanamme hende hata baade mrumshe hamwabia ola mrumme hasiyabo hende hapara lakafu hapara eda ula faransa komkwa emrumshahe katifa msweli wajivurzo dahoni wajawa mparsa dene mrumaha ngarjo zamba vanu karnau nyanyara huzamba rare jaja do mabenya ukaya karnau zia homlalikani mabenya ukaya umra ya wabasha mzeji baba ngasina ntsabuho yani konseri rujoka wifanya yele 6 Desembre ikao yele 6 ilo ngarjo kahasonsi pia wodo usiku speciali ranzo haina mwanadamu mkomori ulohunu faransa yahimilie omraya wa mzeji baba basha hanamna ikao yemijipi ya ujuha haushemeza hautsaha solution hinri doka yomraya wa hatu wa mzeji baba yepare yemaji ngakao haruma yeplasi kabati mwanadamu joha uvira wandu wafanya namna wadebarase maji yao hata abasa emaji yao ngao yabo ngabafanshi hao zinji na zinji harmo mraya kabati mwanadamu shodo habiri ngarfanyo nsabu le 6 Desembre ikao ngaripara wanadamu pia ili hahuja wahimilio mraya wa mzeji baba ili haufanya nsabuho risaidie ripartisipe jemira minrwa jina jemiji minrwa jina ikawo ufanya zinji za mraya jamiji minrwa jina wa uhimilia zinji ili haufanya maendeleo ya mraya. Garimparao ni le 6 Desembre ni wakomoro watukufu mlohu nufaransa kamil rendera saidie omraya wabasha mzeji baba rendera saidie ha maendeleo ranzori yafanye ikaunga sina besoin ya wanadamu wote pia ili hahuja warihimilie
walisaidie jazinji si uzihimilia si usaidia le 6 décembre harma ila sali ya magalo ila sali ya magalo ikao de bandu bajoka hwenda zensabu hautsaha désolé do mone sani mbabi Soleji ngarimpara unanyonti pia rije rihimilio mraya wa mzeji baba basha hansabu hojoka ufanyishia le 6 décembre gamona wa ihodo nziani hodo mraya lo duzi latimbwa hamaji kao ngabaya ukabati mwanadamu ujwa uvira ika oblige haujuha alifanya jizo mijiko ufanya nemiraya reorganize nsabuho haina mwanadamu mzima ulohunu Faransa wahemi jia hatu nemiraya hatu nane Komori rende hawinji harumaze nsabuho za mzeji baba zifanywa hunu Faransa basha mzeji baba zifanywa hunu Faransa ikanga monao nyoti pia yode pare yodo nziani wanrukwa tujwa uvira ni magari ni mwanadamu ushababi uhimi ililsahe solution ngarimpara ni hanyo tipia insha Allah et le 6 décembre riji haruma zensabu jukauka magalo mijiminji raihimilia miraminji raihimilia harongoza husumiji haufanya zepib haushemeza alparoa Komori ilirende rashangilie emijia hatu yende usoni nane miraya banda sikardolewa karja parolewa gouvernement karja parolewa wandu ili hahuja wahimilie yemijia hatu itsotindasi hawasi ngarimparao ni hanyo tipia garjo uheza mwishembabi vendredi 6 décembre 2024 arama mji mtukufu wa Marseille 4 boulevard Magalon 13015 no muhimu wa zintabuzini no uhenda wasaidie ezihazi haurengeza eshiwanza shamzeji baba aulata emaji ya lingo uyelela wakati wa hizi mvankali na utia sona eshiwanza omsaada wa mzimanda singo muhimu ausaidia zihazi zinu zifanyishie ne konserino gaijole ngwa funguni le prince embargo Bibi Riva na maartisti wa saya mfano Ibo Black, Berton, Jack Modem, Jean Mangal, Jackson na surprise za saya simambiani ndo le vendredi 6 décembre 2024 armam jimtukufu wa Marseille ngaijo anime wa harmaze platine DJ Azar Siskoto na omji ukansi hadi hero à partir de 22h jusqu'à l'aube watukufu ngarimparao ni hawinji hoji mlifu wa hoa Komori mlohunu Faransa hahujari himilie omraya wabasha mzeji baba ikao ngar organizeo nsabuho ikao zensabuho hizo dohenda ilira rengezo mraya ngamonao ya ukaya kabati mwanadamu ujwa uvira yo de tambu ya hundumra wahatu hamaji ya ilela ya menya hau wandwa tujwa uvira garimparao ni hanyo tipia riji harmaze nsabuho za mzeji baba basha et le 6 décembre haruma ila sali ya Magalan garimparao ni haina mkomori na haina mrundami na dojwa ya ukaya ye bendoneri ya hahe iyo ikanti karna kaulata wakati gam haini mrundami rijulana oru walo Paris walo Lyon walo Nisi gamjo wabesha ze bendoneri nane participation ya hanyo ngio très important nyotipia rije haruma esali ya Magalan le 6 décembre wala ya utujoshi da haja gamjo mwerea na wali kontakte ili rihimilie rifanyo mraya wa mzeji baba basha wakati kao zenrongo za maendeleo za hemi jihatu siuhima hason tipia shasi kardole wa daula ili warifanye garimparao ni hanyo tipia le 6 décembre haruma esali ya Magalan hunu Marseille haizen sabu za humraya wa mzeji baba basha ili haujajeru himiliane nyimi jikao ramrongoleani ravumbua zetorabu za hanyu nane mijahemandelo ya hanyu garanzo siku leo rimone ni insha Allahu le 6 décembre watukufu wa jamalifu ngamjo haruma ze suje za hangu wakati kao kabati namna rujokauria shaye respedi ya madu haukaya si wanadamu
mruka tujo malani kaudu mdwa hisizawa rija ngarjo ulawa jawenji wakaya walawa watiyo wakaujikaza wakaujifahara na wenji wajikaza abasarzamba ya ukaya kabana jao waluhar mazelezo ambao zinji wadea au wapaushio wafedhehiyo hama kalima madziro wajonsi ya ukaya valangwa hunga uthawabu kabati mruhundo thawabu mlikao uposheo kabati hundo thawabu mlikao ufedhehi yode mana jumambia nya ukaya on ne peut pas vous laisser vous les kalbosh na mdele wa ya ukaya hunuri jangarjo ulawa waka wenji na wenji wakaili kwa wati ishwede sharihadaya waka wenji na wenji wakaili kwa wati Mwenyezi Mungu hawatamani mwanadamu ngo jihadayo ujihensi ya ukaya hunu mahalani haukaya hukahunu kuna ulawa haukarna uve dunia dingo. Subhanallah, on va tous quitter ce bas monde, on va laisser ce bas monde. Il y a aucune ninzi kabati nzi wala kabati dundi lijoka ubaki harme dunia ino winji wa diwa Zimbabwe shado mwambia nyaukaya he mwanadamwe ekango jwe malani wanguha no malani ujihundo ao no malani ulio kulia Mwenyezi Mungu bahunulija kabati shaka ya sujolawa waka wenji na wenji waka ya kwa wati waka wenji na wenji waka ya kwati waka wakana mali na kwa wati mwanadamu kufikiri haukaya sonsi pia lahunu Faransa kabati ya kaujisi ukaya nguju jamanga rizala harmo maskin riju harmo maskin rilamu harmo maskin rija garjunja manga ndo ya kaujini kasulu mwana mkomoli ya zala komor ya juhar mansi ya maskin ya juhar matambu ya kaujansu kaya nguju junga Faransa no inuhamba bahati na likuwa nadamu hanzana likuwa nadamu himiliana likuwa nadamu respektiana charsi kewa nadamu wautliana fitina nomani sana winji walo harmazerezo swa dizama journalist winji walo harmazerezo itweti de mfaraka ulio wa antrinzwani na mgazija harmazerezo sharbeliana harohombi emanadamu shinu hinri wenji wakabana wakaujikaza harikawaona wakauliwona wakahamba kabati jao ongwao dahu abasarzambao kwa wati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye wakairi hane ziumbe hakaya abasarzambao kati ye tarehi ya hede iliyo banda ede mtume wa hatu banda hahati zi hadith ye Qur'ani ngiyo yabo habeshewayo ngasinyo ngaritulizeo mwanadamu mkomoli kufikiri mwanadamu islamu kufikiri ya ukaya rijangar joulawa rijihansi ya ukaya on est devenu vraiment des chétaniques et des fitna ya ukansilmanishihane watukufu rareja jarme sujet hatu lumwambia nyaukaya le 6 décembre inshallah wamraya wa bashamze jibaba garimpara au ni haruma concert ikao ya maendeleo ya mraya wenju hanyu ngamjo ya ukaya ye mijahatu nane maendeleo ya mijahatu si kardoli wa gouvernement si ujifanya wasi hawasi bashamze jibaba umrani hangu hohatu garimpara oni insha Allahu ele 6 décembre almumra ya wa magalo harma twarabu ganga la twarabu ikao ijo utsanganya mashantori wenji ikao ngabo surprise ya wanadamu wenjo kwa heze ikao gamjo waona yabo wajokanza ufanseze surprise zaha rimwambia ya ukaya garimlida oni nywa kumolonti pia rarongole mijia hanyu ikao ya mijia hatu si uhima banu haumparani ili mwende haruma utamaduni nana zensapo za hemiji miji minji la irongoli ya banu miji minji la ihimili ya banu rawapara wende haruma nsapo za kimiji ili rende la fanya miji hatu garimpara oni hanyo tipia insha Allahu hanzahi rabbal alamin rende la himilie zensabuho za dasha mzeji baba joka ukaya le 6 décembre ikadumra wa hatu wajiri kafa zero la menya yepare nana majaile lao ikao ngarfanyo zensabu zinu jemiji mingoji na wako ufanya ili haurengezo mraya wa hatu raili karjalewa daula karjalewa mraya rizuya kaswa mangase de kujifanyilia watukufu ngarda harmaze sujet amado gamju harme sujet ya hiwa nyanya suanzua nini wangazija ya hizi nkode za TikTok zitsona mradi ya mshindano na umvurano na udezana zitsona hata mradi njenje harmwe sujet ya he mwana mshohatu ikao mwana mshatu halulwa ni mwana mme ya tukana kirtas
wafanya paksi wazaya ula mwanamme hasiyabo abasarzambao hampulia lakafu hamfitinia komkwa emrumshahenge famsweli guhundoma pesa na bongede na ihudahoni mwana mshatu hajiliwa na serikali rahare jajarme suje yanzuani na ngazija ranzora mbiye ukanyi mlonzuani na ngazija mtishele fitina la hatu silo maore na Faransa haukaya sika tuta hau amani raili karti sur place sharba kiunu garlao le frit garlao ne madawa garanzot klem faraka wa umani garjo jarongoze waloma siwani mturongoza waloma ngana mayoti na mbaki harume batani tona tamraji shao waloko mulda njuka warongozi watukufu ngarijao rangu haruma yesuje ikao yahima na mshohatu rakaubidi liambe juzi ratsuyamba yesuje yahima na mshohatu liambao suje ikao mwana mshohatu oi mwana mshohatu ulona kirtasi ya nationalité ikao halolo ni bledar comme tiram et je le répète halolo ni bledar yatsukana kirtasi askana rongozaha baada halole mwana mshohatu mwana mshohatu katina yatumfainia katina yatumnika ikao hamtoleye roho hambenule roho kajamtatazi zambarongo waenshi baada wa homo zaya hambie mrume ya ukaya vomier fanye pax ili hunde kirtas na mwone roho ya mwanamshe mnyezi mgiamba iman ya lolani mrume washida wafanya enna watuzaya yambie mrumahi ya ukaya vanua mrumahangu nuhanzao yemana ikao na hukubali haulo mrumahangu loba nurelewanao dabo nanzo uchange maisha unangali eje ujangali wangale nefami vomier fanye namna ili uhundre kirtas mrume mwambia yelfanye namna jamba na rifanye pax uwo mrumshe waziona majua mahaba na nyanzo uwo mrumshe masha Allah Mwenyezi Mungu ya mtukuza ikao wenjo anasho hatu okwazifanya hajafanya paksi lene mrumaha Mwenyezi Mungu hajawabulia mwana baada wafanye paksi na balara hajafanye paksi wakauta hawazai kwa jahunda panda ena baada wafanye paksi Mwenyezi Mungu hajafungula ula mwanamshe hatomba enceinte shaye paksi idungu ye komba ikontinye komba finalement ula mwananyasi hazawa na waili dene mrumshaha banda wazawa na waili hija hahundu kirtas haila paksiha banda hahundu ila kirtasi ula mwananyasi ula mwanamshe banda zawa na waili habie mrumaha sheri banda usahundu paksi mimi fams narifanye ni ke famsoli ni jwa hunda jwa jina wa hunda hao ula mwanamnambano mtutsa habu shiramba kumasa wanawashe wenji walohunu kabatu tutushe la kafu narifanye namna rimenye ni hunde la kafu ni hunde ishwandwa hunda o ili haukawosa hunda saju mwanamme haoni ya ukaya mbese ye mrumshe hasigiri mrumshe kaja sagiri c'est normal bwana ume mafantome c'est normal vous les hommes kalbosh mrumshe ya wanziza ya hurenga bahuka hama clochard hahubulie roho ya haji autorise haji fanya tout pour tout ili mfanye pax uhundre shaha mfanya ila pax uhundu ila papier hurdi huzaya hahupropozea sheri bandari tsanganya kairini hutowe ni hundre ni jwa hunda jondwa hundra yije mwanamme gajaka hanza shaha jundu hakubali shishetanik hakubali kifantom finalement za jirihin hajihundu banda hakubali mwanamsha hadiso tushe la kafu hadiso komia la kafu hadiso liwa la kafu kaja katujikiki jwako ujikiki haukanga wanawashe wenji kangwa liwa la kafu wau helon romaha wa usiu wau wazimbia wau wamania ili hahanza wa benefice wa uche na bansi wanaume normalement mali ya mrumshe yo ya hahe wa iche unumwele wana ukaya o usoni mamrume na mrumshe wa usilamu hatu mrumshenge na shahahe isho shahahe shesha mrume isho shahahe ne mrumshe yede normal ukamrume diabidi angale mrumshe shanga simanga wandujwa usaidilana finalement abasar zambao ula mwana mshohat banda hende hatu ula mrume harma ila nyumba gefamsel mwaname hasa mdu kirtas katsina hasara shaula mwaname hasiabo hafanya fitna
hapara la kafu hawambia ya ukaya mwanamshe kadhaa hata kadhaa hajideklare famsweli na abo mimi de mluma hae mimi ulala da minaye mi ukaya abo eba nwei hajuhamu hadi waza ukaya waongo ajo mvumbua mzungu kado habe nsuvumbua wei mzungu kado habe ukaya no yabonga mjenda na habe nsina huvumbua n'importe quoi. Vous pensez que vraiment mzungu Goujohan Sadamba Ukaya, je dis rien, je parle pas. Il a bien précisé au lieu de dire que va nous Gabo Madame Che, il y a du déclaré femme seule, Shahaba Mimi de Mrumba. Hatsawaya nitowe, Haruma Nyumba, Yanito Haruma ze facture. Il y a du voilà kaf. Na bomi kamidami na muba kedam na odahon. Na mangale mwana damu ya la hitima. Haji fitinia, hajojua yabe jema kaliboshi jema fitina. Jelikaga mweshila ukaya ngabo wanashua ili wanyanya. Wanyanya wa memperme mer. Ye mhuu aso fitina ye mtiti. Hapare daula, hapare la kafamba ukaya ntuke manama. Yohamba mdukadhata kadha. Yoti yamba bane suje. Yohamba mdukadhata kadha. Abasarizamba o, haji deklare famsweli. Na abongede na mrume abo. Wala wasihi watsuda wamba ukaya mrukadhadi alipararambia yo hadisi na paru yamba ba Mwenyezi Mungu nariniki khatima njema ola mrume hapara la kafu hawambia ya ukaya mime mrumsha hangu wede mzaza huana hangu tsoi hantowa ili yake famsweni na abo hamtowa depuis longtemps wabiri panza jinji wabiri mezi ya waza yabwe mana msho atu wa beneficie zinji hahundu zinji Olewa, abanubalia, c'est pas que ce kanga manzoa ndoa bien la kaf. C'est pire. La plupart, il y a 99%. Il y a entre les siwangazija wanzwani wa mali wa maori. L'homme nous faransa. Nana ze kabila zingojina. Gare hibia ou la kaf. C'est la vérité. Gare hibia. Si jena bila nandrabo. Olewa, 99%. La hato wazungu wao oweni. Gwabati mlutsu hibia la kaf. Alia, s'il vous plaît. Manadam Moudoulou Farant. Ou Tsohibelakaf. Kazindaz la sujet, s'il vous plaît, Alia. Calme-toi, ma soeur. Je te respecte. Ok? Moi, je me dis la vérité. C'est pas que ce qu'à nous. Toutes les communautés différentes qui sont en France. Gwahibia ou la kaf. Gamanzuke Izorabo. Haouyo Aïbou. Je suis les Zefanichiao. Yotsi Aïbou. Pendant que Amayo Aïbou. Zekabila pia. Pia, zlo nous faransa ça. Ngwazifanya, le yotso zifanya. Kabo kam komanu ngufanya yaibu. Yem mzuani nguzifanya. Yem ngazija nguzifanya. Yem hindi, yem arabu nguzifanya. Yem africain ngwazifanya. Yabo tula mutsambe izo parce que gwadjo uride. Comme quoi, qui fait pas ça ici en France? Les Maoris ngwazifanya. Owazungu ngwazifanya. La kafu ngwazifanya. S'il vous plaît. Et Karoelewa, Tsamba Ukaya 99%. Il y a des communautés différentes. Il y a comme nous Gwanzo Kihama, il n'y a jamais la CAF impossible. N'importe quoi. C'est bien de Mounswanza, les femmes seules. Mounsibili, femmes seules. Ils ont Mouzababa, ne c'est pas la première fois. Même les Wazungu, Mdi Wazakana Kafi Kanza Izilo, Wakanza Fanchi Hempango Izilo. Hein? Yendi hato wazungu wa manifeste, les blancs, les français, les vrais français, c'est pas les faux français, les vrais français blancs, wa manifeste. C'est ça. Yebana wei hasiabo, hapara la kafu hawambia ukaya mrumsha hangu, so inge vanu abasarizamba o, vanu wei haji deklare femme seule, Namide mrumma hahe. Vanu hamanga wanada matsuele wa 99%. Quand je dis 99%, j'ai pas dit 100%. Et quand gamelewa we shizungu. Et 99% no wenji. Et 431% abonga wikao kwa tsule kwa jakansi wale wela kafu. Je problème si wa zero. Je ne sais pas si vous écoutez bien à vos animations hanyunga ishiao. Haubanga bwa ishiao hanywanyi. Haubanga bwa ishiao hodingoni. Haubanga bwa ishiao da.
na mduge pourcentage ni vumbu wao njamba pia sabado winje shako jona mru shatsi pia hizo ndizo na hamba yetsamba pia haupanga sina problemu mashishi na tsaze kotontiji rido filitre un peu rido ishiando zambao baba nugabu hama wanada mwatu hanti ukwado nettoyer ou hanti ye beto yo wado ishia 2 fois 3 fois. Vaut mieux que vous écoutez une seule fois. Oui, tu l'as moi il y a 99%. Est-ce que je mens? Tu ramènes là où. Désolé, ni m'a dit santé vek c'est 4 sabanimlo na zebeto. Zebeto. Zamadi amashishioni. Namdo filite namdo ishi heli minrongo wao. Gamjo, désolé les kalimal. Ikawe bana woi au lieu ya uvira harma stratégie badangwanza zingamanye mrumshahe. Shaha subuti havumbwa mbokaya mimi de mrumma hahe hantoa haruma ze facture hantoa haruma nyumba na wele mbaba wana hahe wazayo wana emana mshidi amnika kirtasi haparala kafu ya fitine mrumshahe kaya izonda bukati femme seule yukade nae hadebarke wabo masihu wede wa hundu mwana menge bala emana me hajihada ya komkwa bala wala kanahaba wedi halipara wala honjia imwana mshaji shangaza hamba jikalme baba nilka ujoka ya mgonogo mapisa ya femme seule na wenga wena mroha umrumme mwana mshambano hamba wetide mrumme ha hamba ashewe mwana mahangu hamba ashewe wedi halipara nubeka wedi mrumme ha eske gamona umru ikaw ya la hitima eske gamrambo mwanadamu ya la hitima subhanallah hafkiri kaye mzungu gujo mkashe mzungu timkomori ya jukwamba nsuhambe ya nambia shahaji hunduha wamba ukaya ye petitami wahaho sheri wahaho diari para ukaya wa ukada wena we 24 sur 24 imwana mshazuhudiwa sasa kwasa inu hadisi hindi ya rabbi ye mrumme namnika kirtasi hapaksi razaya namniki maisha yahi il a osé devenir là de me balancer una mwanam mekatsu juangu amboje est-ce que gujuamba que c'est pas moi gujo spote mo katsidami e mwanam shaba sangiwe sharmatambu guse sona na uheziwa e mwanam mehedezahe bande mwanam shaba katwanza monese normal Hadi wazaka il a pas que si kaiti a 10 ans. C'est ça le problème. Hadi wazaka il a pas que si kaiti a 10 ans. Hadi wazaka ngina pas que si a 1 an. Ngina pas que si a 1 an. Ni mana mnyezi mngu yulangua katalule mwana mshawiye pas que si tsongu baki 1 an na resepise. Dabo mnyezi mngu ya joke mwanadamu ingi na roho yanku utu. Eske nyuwana umeka mtusa hardo mambia ni zebi mrenda ukase pa bien. Zindi zumanza tsuma bia ni kuwa nasho hatu gamarenda unai. C'est vrai wanasho hatu wa urenda nai. Karjaba kukwarende nai. Karjaba kukwarende nai. Mais de ma part, les femmes sont favorables au sonimangu. Wanasho hangu ma favorable wanasho hangu. E mwanamshe mkomo le favorable au sonimangu. Haukaye yanzaya mwanamshe. Matura mu mwanamshe, matura mu mzaze. Elle a souffert toute seule. Yabona mkiravi. Mdoju wa mria junjema ya rendo. Shamradi hama fantomu. Mzihe mafu. Mbali ya profi. Dizo mzanzo sumwana shohat. Shaka mjabala mahabana nyanzo. Kamjabala amour. Ouide mzaza huwana hao. Wazaya wana walida wenaye. Ouende hata kweli tu trouves le cul et ton cul. Bo cinéma. Oudoenda oudom balancer. Finalement, quand vous parlez de ça, n'importe quoi. N'importe quoi. Subhanallah. Mrumshem twalakan kiba. Garjua ukaya wenju hanyu kawandu wamana. Wenju hanyu kawandu washindana. Sham twalakan kiba. Twalakan kiba.
nzazahe mwana baikenga joka wako kama meshanti haku duana sho hatu kawazaya ohanza wa bloko wana hawa baba hatu waone shamwana msheka bloke mbaba puria yo bloke ye mbaba fantomu hauka winju hanyu mwana duna inga mwatabisha shana mangade bwana Hamandoi mjomba Hamandoi yarengwani mwanamshe imwanamsha kaneze kirtasi zaha ya hurengu wakati wakakulosha watukana rogo zaha ya hurensoha ya hulise ya hunuse ya njie fikira sheri banda on n'a pas encore eu un enfant banda rahakar jazaya na rifanye paksi ye mwanamshe ya jipermeti ya hwambia banda ngufikiro maisha yaha banda ngufikiro ye viaha mwende mfanya paksi hundu kirtasi hajaha hutahashawiri kajazifanya komsa kajazifanya ohazar shambia sheri narifanye bande usamhundu séjour kwe paksi abo kena umenyeha ni hutoa armaze facture ne loyer ili ndonga la kafu juana ma ikawa hurongoza avec haroho njema na ubinadamu hujihundu harayasha hukubali gojo mbalance mrumshaha mzazaho wana hao umpuliye la kafu umpule serikali umsisi halma la merde ya basa ya juka ya na usiso ya nzere mwa amende Dieu merci katina séjour sagena nationalité kana ka ubu séjour sha umsisi halma batani ya tujuka uhunra edi ya nzere mwa na amende hemna turamwa ne 4 mwa ya ngala kaf wenda wa balance bu ya kakawe mrumme subhanallah subhanallah Mwenyezi Mungu ananike khatima njema. Mwenyezi Mungu ananike mwisho mwema. Dehedi lo papa ya Latif ebanu hotsuba la roho bi mwanadamu hotso reconnaissant njema. Mwanadamu Henry, mwanadamu hotso kubalika lui. Il m'a fait ça. Akuzahi mwanamshewei dina hunga kirtasi nani mwanzize mtimbiembi mtimrende nai mtimrengeye mru shamhansi mzihe mafuu ne mafuu ya demo mzize ze visage fantôme ili haurendane wana shohatu. Ça c'est quoi ça ya Rabbi? Kazi tina za hemzuani ne mgazija ne maure ne mumadi si uzamba bana uzilane na rikera virdo juan jimarare ndo bwana ume wa Komori na rikera virdo juan jimarare ndo bwana ume wa Komori rikiwana damu massage bamrumshi ya huredanje mayatunga maudu ngojo jwa wende Komori wende vacances usidoze kanu séjour ya enna ya Pax inu séjour ya enna ya Pax. C'est rare où le mwanam shehuni ajipermete sheri na rifanye Pax. C'est rare. Ils ont rabo, kaka mjaza ya gourmette dans la merde, gourmette dans le sauce. Tu galères dans ce ici en France. Wenjinga mtabihao, wenjinga msufreo. Homdulila mrumshi ya tsuhambia na rafanye Pax. She mwanamshi wika jahudishia, katina mbarugo ya uharazizia. Shabada humlola, mfanya enna, kamjazaya, hahu propose na rafanye Pax. Ili ujwa uchange maisha, risaidilani. Mfanye Pax, hata majo fanya Mwenyezi Mungu hajali mwanamsha tombe enceinte. Parce que hakawonesa uke mwanamshi uwe hajitoli ya pour ce sonnement. Yezili bado wenda wa mpuli la kafu comme quoi il est pas femme seule. Shangada wena weyabo. Ils ont des livres. Tu trouves le courage et ton cul au cinéma. Bo jinru, bo dada, la huenda, wa balance mrumsha hao. Olo ya hamba ukaya, no, vanuka bo mana mshetsuo, batima kadha, numero kadha, uongo jideklare femme seule, na wewe ulala dene mrumaha. Mwenyezi Mungu akanza hubenu odo wajibat. Ufikiri kamzungu hamanduo. Mzungu haula kaf. Kwa joja mambe ukaya, en tout cas, richi a fitina, qu'il y a quelqu'un là, un homme avec ton mari. Ils sont venus, il a trouvé ce bâtard. Wawango fikiri bo cinéma, yeka hupara la kafu hamba ngwatsojojo sikuwo waja wa hupari sondani dauni mwanamshe waambie mwanamshe badi mwanamshe hawapari simasihu warimu mlango hawambia seki semeki hawambia kadi mwanamma hangu la kafu hambia ransi zinrabu bawude mrumma haa waidi ya tsurambia gamweli yawe hajisi gamweli wawo upeo. Est-ce que vous voyez? Est-ce que gamonao ani we hafikiru kaya vrema ya wema na mshengu jujadatishwa kana ujula kandaye. TikTok
FM, ganjo ou bloqué au cinéma. Ok? Je t'ai pas invité là. Yekawe de manam me we ni mlongo za wa nsuhujua. Hauye kawe fantôme. Je te bloque dans mon compte. Ok? Tu peux aller te soigner ailleurs. On est là, on réclame le mal que vous faites à nos sœurs. Mreda on djema. Nikoma kirtasi. Nizaya wana de nyino shohat. Mtsowa respecte mwarondone na watsimbiambi. Tic-tac, tic-tac. Compte fantôme TJ FM. Ganjo ou bloque mon compte yangu. C'est moi qui gère là. Ok, au cinéma. Les hommes fantômes, c'est que vous voulez que des intérêts et d'arnaquer nos sœurs. Ya ukaga manzoma kiltasimo des anyu, na profisa kimiji, no mijini hanyu, hauneze fami za hanyu, udiweza ukaya fami yamdu ya mwando, de mrumshi wa mlola, de abidi ya lalembaba hanyu, ya lemba hindu ya kinaye, wakati ube walokomor. Hauka mrumshi ya hunike maisha hao, ya hurengeza bidu manzo manzizi. Ganjo hu bloque, ok? N'importe quoi. Déjà comme ça, Tyran te dit n'importe quoi. N'importe quoi de quoi? Vous voyez que c'est normal. Njamrede mabuzidu me. Njahunumanga kamtsu accepte zenje mamrendo. Kamtsu kubali zenje mamrendo. Kamtsu immédiat zenje mamrendo. C'est le sort. Rekamanza kakamjanza. Gajo wa himila gajo wa nili. Wenjwa hanyumtsolo la hakiltas. Mlelo ha papier. Mhundu se papier mjua mwedezani. Mjua hapia mwedezani. Mlatsu anroshanyu mwedezani. Fama bankatsu nambulana. Qui va me faire peur? Gone ma voyou à le Marseille. Rambweza hao. No wazazi wa le Marseille. Wazenyi kubila mbweza hao. Gera bwanede mwatsatsa wa le masinema. Gera bwana konti vraiment bizarre. Gono wa jibenozo sura ya tso wawaza. Ruwa himilia. Gera de nyuma tsatsa zana compte. Hauka hedi mrudana mna compte ya tsatsa ya. Wohamba princesse. C'est un homme princesse. Hauka maname yo jibenua. Maname yo jitoa. Maname shika maname kado tsatsa ya. Hedi maname ulona compte fantôme. Wohamba mrumshe. Gamsongo hu bloki. Gojodo dunga ihoe. C'est le diffuseur différent. Bo cinéma. N'importe quoi. Na bon gena ma abonne. Wambari TikTok FM, va te soigner. Bon na bibi. Problème même si je te dis, tu n'aurais pas osé de venir me voir parce que tu allais comprendre ce que je peux te faire. Vas-y, va te soigner. Kalbouche. Nyezi Mungu nanike hatima njema. Nyezi Mungu nanike musomwema. Nyezi Mungu hifadhi wanasho hatu. Nyuana ume ma profiteur wandola. Nyuana ume le voleur de pupui. Et je le répète. Le voleur de pupui. Vous n'êtes pas honte. Vous n'êtes pas honte. Comme tu es dans ma habananyanzo. Chaque manzo me ma profiteur wanasho hatu. Mlale danyi na omzihe mafu. Mounaza kiltasimo des ânes. Je le dis et je le répète. On a chaque fois mérité le respect. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le mal à la fille qu'il a maintenant? Gamona ou peu madame Chewoy. Ya mundu abasal zamba ya joka usiswa na uhezi wa swabude mrumahe. Mrumahe ya zadena. Ya hunda kiltasi shaka jahunda howana. Shaka hunda pax. Yedi ya mpulie serikali. Elle a fait ça des hommes qui ont un fantôme, on a un bibi. Ikawa jibenu angajudu atafunya. Il y a la teuf. Ça vient madame Show, vas-y. T'as le droit de animer un homme de joie. Publier. Fanya Djao. Comment on aide à ma tour reconnaître Njema? Comment on aide à ma tour reconnaître Njema? Madame Shahat, parce que j'ai pas beaucoup de temps, courage à toi. Nyezemoujo Hifav, Hauka Dieu merci, Koutina Seje Shangona nationalité. Wohende Hahu Fitinia, Odemrumaha, de Yahenda Yahu Fitinia, Yahu Balance. À la fois, t'as le choix, et quand on doit bloquer, ou amener Pax. C'est à toi de voir. Cha longue vie à toi ma soeur. Si on a mis de joka et de choukoulian jimararendo.
do himidi njimararendo ratiki wanaume wapeu haudorenda nanai haukawunji wa hatu wanawashe wenji wa loma celibatere wanawashe wenji wa vurzi wanawana morenda zatu mwenda zanyu nyoti pia mlola hawunji wa hanyumlola par intérêt subhanallah. C'est ça mon frère Joe Rayman le mzee. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Mwenyezi Mungu arnike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu ahifadhi wanasho hatu. Mdojo ya ukaya. Et mwanamsho il a fait tout pour son mari. Il a fait tout pour son mari. C'est ça ce qu'on a besoin. Ika wanasho hatu waduzifanya. Shatsa wanu ngwarandao njema kwa tuliwa njema. Ngwarandao njema garwa livaombi. Kaja hulenda nae. Nguhanzo. Guhanzizo, ahunika kertas, kaja hutsimbambi. C'est quoi l'intérêt? Wende hata wende wa mfitini kumkwange femme seule. Ye intérêt hingri. C'est quoi l'intérêt ya Rabbi? Izo bana we ya hundra hingri. Faida hingri wanda fitini mrumshaha. Faida hingri. Mrumshe ya wanza ya wanziza. Ya hubulie mabaja hahepanta des années et des années. Ulo juma wenda Burundi. Watukufu yesujet yongarjo paro joija. Pour soulager notre sort. Shangar Djawharme, deuxième sujet. Vous, Nimanziha Kodon Kodo, préparez parce que ce sujet c'est pour vous. Le sujet nous gamlongo zoa les réseaux sociaux. Sur leur nous faransa nanani mloihumayoti. Les enjoignés et les grandes Comoriens. Nimana Mungazija, fier d'être Mungazija et fier d'être Comorien, frère des enjoignés. Un ami des enjoignés. Wadamu nzima wadini nzima. Je parle à toute la communauté. Et message nunga mlongozo walo komori walo nzuani. Walo ngazija walo mwali. Nsulongoze makaribosho hezerezo. Haukaswa hezerezo. Sinon vous zahanywa. Mujua hakansi hapua. Hadeya. Y'a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Mzwani kujamba wehiri. Njina maho. Mkazjaya be wehiri. Bodaba. Je m'en fous. Cha. L'omamia ni nywa heze réseaux sociaux. On a cherché des solutions et des solutions. Il y a des fantômes enjoignés. Il y a des fantômes d'Ouangazidja. Rabek armaze réseau. Le juma ou poulana na udezana. Ntina ujwani kemnafiki ndamba ukaya. Wangazidja ngwadi ya ubahi. Wanzwani ngwadi ya ubahi. Soti pia ngaride yao. Soti pia ngaramba ombi. Yabodu ambia nyuanga zija mlonga zija. Nyuanzuani mlonzuani. Na mrina itsisi lo harmaze rezo rikano komedi auka ya unu komedi. Rambe ulaba ne mafiti. Shamtsidunga yejue hatu. Haukaya owenjwa huwa nadamu mwaona wa babu hao. Gwajodoka grupu wamba gwa deranjo mlu mzima. Shaka bati shababi mzima mzuani. Hau shababi mzima mgazija. Ya joro honziani ya one mwanya mzuani hau mwanya mgazija subutambe gumkomeyo. Ya subutambe gumkomeyo. Haukaya ikasi wanada musuluhu nufarasa nanu waluma yote. Ngarsikini yao ni mlokomori. Karjajo hanzamba yangu kwamba separation. Karjajo himaba nulame gardezana. Ye wanzuani ngwamba wangajongo wadea ngwadi wazawo izo wamba obao. Uangazija ngwamba wanzuani ngwa wadeza ngwadea ngwadi wazawo izo wamba obao. Wadi wazawo kaya hula ngwadea hunu ngwadea. Shaga mina rongo nzima njosubitini ya bebanu. Si wangazija juhanza amani parapora ho wanyanyasi. Haukaya mimi mngazija. Nana wanyanyasi wanzuani wenji. Wajuhanze amani haledara. Sha o wanyanyasi wanzuani ngwa wadziro kwa tutahe amani. Ngwa ona condition ilo impossible et je le répète. Gwanza ufundi Jibrili ya jibani ya tahesamaha. Na Jibrili lukajade ya nzuani. Et je le répète. Yabonga manzoni wanzuani mlo volovolo. Nana nyuangazija mlo mtsamdu ya nzuani. Ritsikubalirisha le fitina la réseaux sociaux. Basi wangu wa ubabufu basi. Na mbaki haruma amani na usalama. Msikubali mrishilia. Haukaya kamnauona wanzuani walongazija. Na wangazija walonzuani. Wabenga ngwaheya walopulana. Na haina mgazija ujo ukangazija. Na mzuani ujo ukanzuani. Hakubali sirlo faransa lawe ye pati. Ne waloma yotu walawe mabawa. Wajabanu ili hauka mfaraka. Ce sont des gens affamés. Ce sont des malfaiteurs.
bahinyi wanama wanzuani nananyi wanama wangazija ritiishiye zefikira fantomu zaho wandu wa TikTok parce que si wandu wa beze wanzuani ngajo kahula wabwe live warideye wake wangazija hunu wabwe live wawadeye. On va rester comme ça jusqu'à le moment que Dieu va ramener la paix, parce qu'on cherche la paix, mais il y a des gens qui vraiment ont ça. Yem le mayoti, ngazija le mayoti, haum zouan le mayoti, il y a le harmazele zera wa. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Il faïda hinli, rien. Yem ngazija le Marseille, ou de yo wanzouan, nem zouan le Marseille, ou de yo wangazija. Ye mgazija ulongazija ne mzwani ulongazija yekawa dunguze fikira zanyu yabuwa walihitima dahinga mlongozo wa nzwani walonzwani nanu wangazija walongazija ngamonao kaya leba yalilonsi pia zinudasi wa komoli wa masiwa mararu lohunula ya haswaswa de maswama ili alifanya obezi dans le réseau wanasho wanzwani waheyangwa puwao wanawasho wangazija waheyangwa puwao wanaume wanzuani wahiyangwa puwao wanaume wangazijangwa wahiyangwa puwao yabona mlirensi harimwezo hiyo raile litsaha solution kwa tuyelewa kwa tuishia ribaki harimo mambo utona hata mradi si wana wambaba mzima mzaze mzima ramwanza rakarijanza nzuwani kamnaushida mjienshi jelikanga zija kamnaushida mjienshi iyo mratila benrabo ye mzwani ujo ukafaransa yabe ukaya no ngajo ukutua wewe ngawendahu wewe ngojeshida mjienshida ye mgazija ujo ukafaransa no wanzwani na wala wewe ngojeshida mjienshida. On a mélangé des dames, on a mélangé tout. On a tout mélangé. Rimélanger damu, ritsanganya mali wazima, ritsanganya wana wazima. Shakuna uhunda mzuani ulo mtsamdu ya mzuani ya heya fanye live ya doa ngazija no. Kuna uhunda mgazija ulo ngazija ya heya fanye live ya de mzuani no. Shanda silo harumwe mapopote neze telefoni fantôme. Haine mruge na droit kane telefoni ya heya bwe hanyo abezo ya nzao parce que t'es dans ton téléphone. Ye mgazija ne mzuani. Ba himtsikubali le fitina bo wanzuani la ho wanzuani walomanga. Msikubali le fitina la hoa ngazija buangazija la hoa ngaja walomanga. Msikubali le fitina la hoa nzuani waloma yoti buanzuani mlonzuani. Msikubali le fitina la hoa ngazija waloma yoti buangazija mlongazija. Na mkensi mdoru wona hama mapupe ya babu hao. Na mkensi mdoru wona hama wangu hama jue. Shamti ishie. Beke donza muishie. Wajola hasara dani mloma siwani. Sminga mi Marseille. Je peux dire ce que je veux. Et ya jokaula hasarando. Dialo moroni, dialo hubasha, dialo volo volo. Yewewe mzwani ulo volo volo. Yewewe mgazija ulo mtsamdu ya mzwani. Eske ulone mrumshahahu, wafonde fami, gwanzo uishilez lo harmarezo, walo harmazerezo, wanuandu ikao winjwa hatu. Rize ya buzz, ba TikTok mdungu hundo mapesa. Mimi TikTok, haina mwezi miuhundla 250 à 300 euros. Yaboga mabioni nyi wakomori mlo nzuani. Nyi wangazizena ni nzuani. Eba numjowa na mruya heye mzuani ya yarma live ya deye haumgazija ya yarma live ya deye waongu anzao wadokliniwa ze ema flori ya hema pesa wakliniwe na vi wahundle mapesa bahim siridunge mwishia za fikira za hatu msikubali zoramba harmerezo paske haina mzuani udeyo wanyanya wanzuani wa mdunga wa mklinia rozi hata eza rozi mzuana o yala mapesa dianjiao haina mgazija udeyo wanyanya wangazija wa udunga bala watlia kyori na maflori na rozi hata ilirungle mapesa msikubali bahaini mdujohe ya bungwa mbombi balangwa mzu ya tume harmere zoinu wenjungwa tumao wenjungwa hundao mapesa bahibu wanama wanzuani msikubali le fitina la wanyanyanyi wanzuani walo hunu Faransa na Mayotte mbu wanama wangazija msikubali le fitina la hatusi wangazija lo hunu Faransa na Mayotte. Pourquoi vous ikao mtu harmwe masiwa mabaki harma umani? Pourquoi nyinyi mlo harma zerezo la rengamvur lo juma upula na udezana? Mimi na kansiban j'ai cherché amani. Je n'ai jamais insulté. Jana gabar ma live yanzuani na njia na kaukomand la paix na tsa solution munja mazele za shingazija za wangaja la paix na tsa solution yezo fanya hindi tiram on t'a capturé
parce que tu es en train d'insulter les enjoignés. Des menteurs. J'ai jamais insulté moi. C'est un malaise. Si fanya menace de mort ya wanama wanzouani, je vois comme des petits moustiques. Je calcule même pas. Parce que amini, même 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Si wadjo seulement njajo njo assume. Tant que m'rume. Yabonga mambuka ya wane menace de mort. Je vois comme des moustiques qui veulent venir me piquer. Et ces menaces, des ziwa umzaza turamu ya dungwa, ya des ziwa, c'est rien. Na likewana da mwa hanzana. Mimi nsoude yanga mpulwa, gam des ziwa, je résiste. Gam résiste. Hauka mwanadamu de helilo. Yamba mwanadamu dolo na sebra. Ye katsamba shamsudi ni mafu. Ngutwa fitna la ukutwa zili. Yoti insulte bwana wanzwani wa baraka. Yoti insulte. Parce que avant, ya hele jimbolini. Shamsudi ni mafu. Yoka yabu. Ngena. Ye grupu fantomu ya hae. Ya heze drapo za rouge. Ya bongo jona. Yondi wa jona nga turamaka ulihidza wanzwani. Subhanallah. J'aime bien les enjoinés. Parce que je suis enjoinné aussi. Dès que je suis comorien. Sifanya message samba benamuru ngubo live. Nguto mfaraka wandua kutwe wandua mane. Hari yabo turamu hakaho hakauridi ya subhanallah. Ya pas le moment que je vais insulter. Chaga mjovumba manadamu ikao ubalo fitna. Et yo insulte. Mnyezi mungu narnike khatima njema. Mnyezi mungu narnike musomwema. Like wanada mahanzana. Like wanada maupenzana. Ye mzuani ya jua kami manyanyahe mgazija. Ye mgazija jua kami manyanyahe mzuani. Wanzuani mlo mzuani nanu wangazija mlo mgazija. Msidunge le fitina la si wanduwa he rezo sosio. Rihada la ni shetwani ngasibanu gardeza nao. Rihada la ni shetwani ngasibanu garpula nao. Gardeza nao wazaza hatu. Gardeza nao wajomba hatu. Gardeza nao wanasho hatu. Yende hata kabati mwanadamu la pipare hatu. Yende hata wenji ye imani ganzoi wakawa. Baini mlo mzuani. Mlonga zija na mbaki hamahaba na nyanzo mdora angalia hama